Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alilet at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kakabagyak di Tabatak kan San Juan, Ilocos. Ti Viloria family kan happy birthday kan itatang ko Romeo Viloria from Kazi, Pinagpala. Cariaga Dar Pimentel family ti Liwayway Difon Quirino from Ellen Pimentel. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andes Jr. ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Makablaawan pa'y da Gijon kan Irene Vanessa from Jerome Maduro. Tangalin kan Culaton family from Tina Culaton. Happy birthday kan ni ading ko Zes Adarna from Ivy Gutierrez. Taberna Mundo Terrenal Claveria Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra kan Vallejos family ti Surrey, Canada from Leniki Alejo. Shout out kada Liza Duldulaw, Nati Agustin, Pretty Nelia, Dwayne da Cordilleran, Talk Rich, Nestor, ken Rio Roderos. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lilet. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin apada-pada. Sapay kumata kanayon kayo ang nakaradkad, tapno agtultuloy latta ti panangidrama yo kadagiti agduduma apadas, dagiti padak adumdumngeg. May saakmet kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo manang. Maayatanak unay, taado ti maagsep nga adal kadagiti uploads yo.
Isa na panunot ko ti agsurat, barang mapagasatan mo't ang maikanbiag ti pakasaritaak. Ilingad na klaangan manang itinagan Alilet, taga Ilocos Sur. At the best friend ko, manipod pa'y idiubing kami, akasingad kulatta, aging ga iti agtrab-trabaho kamin. Saan ngami na kompleto ti aldaw ti tunggal may sakada kami, no saan kami nga agkita. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Agyaman nak, weekend man nen. Makabanog tagtrabaho, saan ka di, sisi? Ay, nako namon. Apay nagawis ka manan ang mga dito restaurant. Nagawid talat ta kuman, tapno makaimpod ta. Ay naunay kan, sisi. Tunggal weekend laang mo't na makaaliwaksay ta. KJ ka talaga. Kasano, saan kamot ngamin ang makapagnaasiksik ka? Masapol pa'y akadwanak tunggal ada kayat mo apapanan. Of course! Isungarad a bestie ka, tapno ka na yung tangag kuyog. Apay, di mo kayat? Naumakan kanyak, sisi? Apay kumakauma ka. Di pa'y kumaa. Matlagayam. Saka pa'y la reklamo dita. Mala, agawam ti mga anta dapay papananta. Anya, sa di naman. Basta, siyak tumakamukan ka. Relax ka lang dita, okay? Rabe, apay nga awan pa'y anak mo. Mga nun nag-overtime mo't mga nun na pa'y napananda. Sapay madanagan ak no sana makasangpot anasapa. Anya ko matipagdanagam aya, katadamot di gayim na akanayon na akakuyaw. Sa bagay mo't kit di Oray agdumaday ti pagtrabahuan kat aging inuray dalatta. Kasla ng silpo ti bagis na gidyadwa. Ako manipod pa'y ubing da katagayim dan. Iso akas dyan na laos ti kinadakkat dadwa. Kasjay danto pa'y nga ta, intun adan makiasawa kadakwada. Ako mabalinlat tamot nang runa no iso datag kaghasat. Anya, kasano ko maapapasabak na ita? Katamumot akasla babae nga gargaraw ni Monday. Kano ba iyan day jay? Iso nga adayo ang mapasabak na ita pampanunutem, lakay. Bakit? Awan imposible itan apanawan. Tila ibagbagam alaklakayan. Mala, inta maturugan tarabein. Sana balay, tadamot tulbok ni Lilet dito'y balay. Naimbag, tadakariing kan anak ko. Agar busar ka na, aldawan. Wananang, di da ka nauray ang nagawid idirabae. Sigurado aparbangon ka manan asimang pat. Ay, pasensya kayo nanang. Kasanukot nagawis manan ni Mandy. Diyak kumakayat ti sumurot na nabanuga ka nagtrabaho. Ngumagapos mo't no diyak kadwaan. Nagturugan nyo nga'y. Inawis ti may sa kaopisinaan na iti may sa abar, nanang. Kinadua akon atap na awan may bagbagana. Ay, talaga saan abakawayas ni Monday, anya. Kanayon na ka nga isurot iti papanan na. Sumarod, nanang. Kanayon da kami makita nga agkadkadwa. Isunsang awan unay ti agaram kanyak gapukan kwa na. Day, apay kumangay. Ipagarupdan sa apudpud no alalaki ni Mandy, nanang. Ado nga rin ti mang ipagarup anobyok ka no. Di dalaan mo ti pudno kinatao na.
Ay kasanukot nagtaurmot ngamin ni Mandy anak ko. Nudamo ang makitam, lalaki at talaga. Malaksed no agsaon. Pudnot ako na yun, nanang. Tasaan mo't ngamin no obvious aba yan tigaraw na. Adupay nga rod ti agcrush kan kwa na. Kayat ko nga rod nga ireto kadakwada barang agbalin apudpud no alalaki. Ay sos, amang ano day tanti pagguraan na kan ka anak ko. Lakit di ananang. Sapay salamadlaw aba iyan no siyak ti kadwana. Nang runa no makita na dagiti crush na. Apay asikamo tinagawis ita amanganta di Terual. Saan mo ta weekend ita Mandy, agpatulong ako makan ka. Agpatulong? May papanitan niya. Sigurado mo mlaang nga kabailak na ita at tulong nga ibagbagam kanya. Kabang alam. Simple laang mati paramid ko kan ka. Okay, how simple? Agpamarang ka laang a boyfriend ko. What? Oh my goodness! Kasano da ita? Adamin agar-aram kanyak iti abay ming opisina. Nakadagdagulit. Imbagak lang arudan nga adan nobyok. Gamsan kit din na mamati. Masapul ka no makita na pa nga umuna. Ket, siyak ti pagparangam anobyom? Sure ka? Among mata sana kapudpud no ang lalaki, girl. Ang mga namakadlaw. Saan? Ifines mo tigaraw mo. Saan mo't amadlaw abayan ka? Sige, no manugot kan. Ay, Ket, ada ka di pa'y maaramidak? Ang sigurado ka saan ang makadlaw, Wan ko naklaro dun. Basta saan ka unay ngagsasao. Siyak ti makaam mo. Ada pa'y may sa problema, sisi. Anya dayta? Ang mga no nataermot day tangagar-aram kan ka. Ang mga no jak malapdan ti bagiket. Bumigayak, sisi. Ay. Dayta ti saan mo nga aramidan. No di mo kayat nga ipungot-pungot ka, babaita. Pudno abayan ni Mandy agayam ko manang Emmy, ngam saan unay amadlaw nang runa no saan nga agsasao. Iso atunggal ada agaram kanyak ajak kursonada, iso ti pagparparangag anobyok. Ada pa nagtukyad tirik na namanang, ngam awan maaramidan na nang runa no siyak ti agkid daw. Kinapudno na, ado ti agcrush kan kwa na akaopisinaak. Gaputa di daam mo ti pudno a kinatao na. Kasta akmat kan kwa na manang. No adda parikot na maipapan iti love life na, siyakmat akanayon ti kabadang na. Dagiti laeng close kan kwa na akas kanyak ti makaam mo abaian ni Mandy. Tamalaksid anataer, saan pa'y nga agbadbado iti kawas ti may sa babae. Iso ang nakadisdisente akit kitaan. Kat iti na minsan, pinagparang ko manan kas nobyok ti gayem ko, manang Emmy. Ay, agyaman na, Mandy. Saan mo't siguro nagparang kanyak na di alalaki? Iyaw, kasla madurmunak pa'y itibagik ang nagpamarang apudpud no alalaki. Mangipasubo ka talaga. Nagmayat tupay.
kas kalapod po no lalaki. Makapainlove ka. Hoy, babaita. Siyak da ito'y ni Mandy. Capital M-A-N-D-Y. Di kasi nga danagayim mo nga adayo anapimpintas ngamsik ka. Ha? Makapasuron ka talaga. Naimbaglaangan ta sana gwapo. Tano saan? Ang mga naimbagaklangan asya kung ti armen na. Di pa'y kat napaw ti plano ta. Ngam puwera ang aw besti. Amom, ado ti mangipagarup apudpud no lalaki ka. Nagado ti office mates ko nga ada crush na kan ka. Ay na, besti sisi. Sardingan nakman, makapaiyo da kita ngay bagbagam. Amom sisi, aday niyam amo kanyak di office mate ko. Nagwapo si ka. Anya? Kasla kayat mo mata. Kasano, isumot ti ideal man ko. Ada aminan kan kwa na asap sa pulak iti may sa alalaki sisi. Sigurado am laang, amangan no mailawan ka manan. Laglagi pam dagiti napasamak kan kay ti kalabas. Sa bali day tuyan sisi. Amo ka seryoso kanyak day jay. Ay na, kastaman ti ko namon, itinapalabas a boyfriend mo. Ngam anya tinapasamak, idinaalan ang kid-kid dawan na kan ka. Walay na, nagpukaw na kasla asok. Si kamot sisi, di ka man agbalin a negative. Basta amok, this is it. This is it is it. Ay, makamuka. Di mo ibaga saan ka pinalagipan. Wen ka di. Ay kat si kamat, por favor, agpili ka mo tin kadagitagar aram kan ka. Tapno sardengan nak mo tin na pagparparangan a boyfriend mo. Entiendes? Saan kayong sanamasansan nga ang kuyog itaken ni Monday, tunggal awan obrayo anak kao. Kasano katadaman boyfriend na nanang? Anya? Wan nanang, isabay-bayak mo't barang makatumpong mo't iti talaga amang ipatagkan kwa na. Posible nga taday ta anak kao. Wan nanang, posible day ta itan. Adumutan ti makitkita tayo nga agpartner nga agpada a lalaki wano babae. Accepted daytan nanang. Ay kat si kamot gay, di mo ko naan nga agbakbakit kan abalasang. Naimbag pa'y jagayam mo, tadan ipatpatag na. Adan tulat ta ka din nanang. Awan pa'y nga ron magusto kadagiti agar-aram kanyak. Kat saan ka unay anapili anak ko? Basta ammom adasaya at atao, di padasam. Anya ti ammom do isuday tanti makagasat mo. Diyak matagdardaras nana. Addan tulat ta sumalat a. Anya? Ada agar aram kan ka kat kasla type mo maten? Kasla kastan mandi. Wow! I'm so happy for you, Sisi. Kamaudyanan na, adamot din na magpitik di tapusom. Kasla kanya. Kaya't ko matang nga aklunan. Kaya't ko pa'y nga ibagang umunakan ka. Amo matin, Sisi. No naragsak ka, naragsakak maten. No kasta, aklunak na rodan? Katanya pala tor orayam. Aklunam adagusan. Di mon paluspusan, no talaga type mo mat. Okay. Sapay ko ta isumatan da ito'y tidawan ko. Kasanungar ni amom nga ison no di mo mat padasan. Angam ni, aganad ka mat ha? Make sure asaan nakalukon lang da ta lalaki. Tama nga na niya ti maaramid ko kunkwana nalukon na kalaan.
Apay, agbalin kan apudpud no alalaki no damang loko kanya? Ano fa? Ay, jak lakit di kaya't maagrabyado ka, ha? Si Kati Bestik, tandaan am dayta. Kat si Kangay, kumusta kayo mat iti boyfriend mo? Well, okay mat sisi. Mariknak mat, ng ipatpatagnak. Di ka man agbalin a generous launa yan Ang mga nutila man it-itad mon. Sisi, normal daytan. Wen, nga mas marik na mga ipatpatag na ka no saan anaesem ka dagiti material abanag. Sa bagay, husto ka sisi. Bayam, da subukak. Jack, ipayan ka dagiti material abanag. Tapno mapaniknikak, no pudnumot laeng anapatagak ken kuana. No ka diti imbagam bakit? At danobyo nililay. Wen lakay, inaklon na ka nun dya may isang agar-aram ken kuana. Ay nasaya at matatap no saan mabakitan abalasang. Aw kahit kaano nga rod ayam ammo na kadata. Saan pa'y kano nga ita? Siguradun na pa'y kano nga ison ti lalaki apara ken kuana. Anya? Wen, di na kano kaya't ano saan talaga nga isuda sa balin tumanen tiyam ammo na kadata. Ay na yan. Kasano nga rod makilatis tangay no kasta. Kabayamon na ano day tati kayat na. Sa bagay, adamot punto na lakay. Di na kayat nga agduduma alalaki ti ikuy-kuyog na dito'y balay nga iyam ammo kadata. Sa bagay, sipod iday. Awan pa'y tinyam amuna kadata alalaki. Nga ingkuyog na dito'y balay. Nilaeng mandi agayim na ti lalaki amasansan nga da dito'y balay. Ay, na yan. Di pa'y lakit nga min nagbalin na pudpud no alalaki ni Manday. Ta isudalat ta kuman. Aday ta ka manan. Saan na mapasamak day ta? Imposible day ta nga ibagbagam lakay. So far, imposible. Nadlaw ko tinalaos a kinaragsak ni Nanang, idi imbagakan ko nga addan inaklon ko kadagiti agar-aram kanyak manang Emmy. Apaman anay bagana ken ni Tatang, kayat dan amaam-am mo tinobyok, ngem nagkedkedak, ket imbagak asiguradwek pay no iso atalagan ti lalaki a para kanyak. Tadyak kayat nga agduduma ti lalaki nga ikuykuyog ko iti balay mi, ayam ammok kadakwada. Ngam ti kinapudno naman ang kaslasaan ko akap-kap na kanti inaklon ko nga agar-aram kanyak. Kasla inaramid ko laang a diversyon ko, ta idinaadaan manen iti kaayan-ayat ni Mandi agayam ko, danda ni awan manen ti oras na para kanyak, tamakumikom akanayon iti karelasyon na. Jakmat ket di mababalaw, nang runaket nakitakmat anaragsak iti karelasyon na. Pinilit ko mo ti ag-focus iti inaklon ko akaayan ayat ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, mariknak nga adda ti kurang. Adda sapsapulot ngam jakmet ammo no anya. No pay kasta, jak impakpaka amo iti asino manday ta amarikriknak. Iti naminsan, kalaat manan nga inawis na, tiba iyan agayam ko.
laat nga inawis nak besti. Kat dito'y pa'y parke. Apay, awan laka jo itinobyom? Ti awanan ba na lalaki? Ulbod? Inaramat naklagayam? Anya? Aguray ka man. Anya ti kayat mo asawan? No kaano nga ipatpatag ko una yun? Isupay ti pa nakaduktal ko iti pudno kinataon na sisi. Mandi. At damit kaya mo nasawa na di probinsyada. Anya? Kanayon nga agawid di probinsyada. Kunana dagiti dadakkel na alakay kan bakitin ti awawidan na. Syakmat, kumporme magatgatang ko ngayawid na. Pasaray kak pa iti kwarta nga ibati na kadakwata. Kaya, saan mo tadag iti parents na ti awawidan na sisi? No di ka ti asawa na. Na yan. Talaga man nga lilaw gayam day dya lalaki. Nagsakit sisi. Talagang sangawan gasat ko kan ayat. Kanayo naklata na malukloko. Alala, saan ka nga gladingit? Sana rumbang asangitan ti kaskan kwa na lalaki. Sayang lang dagiti luwang mga agarobos para kan kwa na. Naimbaglangan tadaka ka na yun, sisi. Nawan ka. Diyak ka mo na niyan tinapasama kanyak. Saan mo a-deserve ti maloko? Ado pa'y tinasayat at tao di ta am-am-am mom. Dumteng tulata ti para kan ka besti. Di ka mapukawan itinamnama. Lelait anak. Apay nga di mo pa ilayam amo kada kami dyan na ubyaw. Huwag nga rod anak ko. Nabayag kayo mo ton sa adaya. Imposible mo tadi ka pa ilang makasigurado no isun ti agbalin nga asawam. Sapay kaslawan mangmangag mo anak ko. Nga ron Hoy, Lilay, itay da ka pa akasarsarita ka di tatang mo. Ha? Anya di bagbagayo, nana? Apay aya kasla adayo ti ayan ti panunot mo, Lilay. Kasla nakaon-unag ti pampanunutam. Masyanak lang amin ka ni Mandi agayam ko tatang, nanang. Apay, anya tinapasama ka ni Manday. Awan nga agpaisaw. Kanabayagan na di minakit-kita ni Manday. Linoko man ng ti boyfriend na At damot gayam asawa di awanan bain a lalaki. At niya ay nagalasan. Un nga rod tatang. Simot. Saan pa'y nga rod asumsumurk iti trabaho na. At di balay da nga agpaspasanaang. Una yan. Kasimot nga rod at gayam mo anak ko. Sapay nakasingsingput a tao. Dilakit makatumpong batan iti talaga amang ipatagkan ko Nga ron saan nagaputakas jay ti katatao nakatluklok kundalatan. Kahit na kayo ngay mo't itinobiyom, kumusta kayo maut? Or-orayan may kanitatang mo nga iyam-am mong kada kami. Kinapudno na nanang. Adumot ti di mi pagkinkin na awatan. Agsupadi kami mo't iti pagayatan. Kasano anak ko namday ka? Kasawan mo't si seryosoan na iti biyag tatang. Kaslaubing agpampanunot. Yakla kaya ti kasi akita ti lalaki. Anya? Ay kahit kasano nga rudan nga Makamuditan nanang. No anya ti pagtungpalan ti relasyon mi.
kan, bestie? Nakamove on kan? Medyo okay maten. Nung kasi akaili ko di awanan ba na tao? Kanayon latan na lagi pag ti panangloko na kanyak. Diyak kahit lagi po nagiti happy moments mi tapno sa anak unay nga agliday. Good. Nasaya at dayta, bestie. Ha? Oh, apa ang nagunagmat dita sa naay mo? Saan kan samot ang naragsak para kanyak? Ay, haman, beshi. Naimbag ka pa'y nga ta okay kan? Apa si ka? Saan ka nga okay? Di mo okay kayo iti boyfriend mo? Kasano nga okay kami? Katawa kami. Anya? Apay, linoko na kamat? Saan na niya? Apay itulok ko mat. No way. Kat apay nga ron nga awan kayon ako nam. I-break ko na. Takasano? Kaslamot agpampanunot nga ubing. Kasdasan mo't seryoso iti relasyon mi. Di saan laon mon. Anya? Gapulaan iti dayta, in-break mon? Di nagsaritaan nyo kumapay mat ang mo na sakbay ang nagdesisyon ka iti kasta? Amo mo't ti ugali kon, bestie. No da nakita ka jak kayat when no napaliiw ko. Di goodbye. Ay, unay matan, di napasamak ka data, bestie. Agpadata nga awan swerte na iti love life. Nakakasad naman. Aklunan tan no niya tigasat ta. Apay nga agpadata iti gasat. Wano? Ala, amang ano data kagasat. Na, anya? Ulitan man di ko na. Kunak, amang ano data kagasat. O, di datalangan tagkalaysa. Ay. Saan nakarabakan iti kasta, bestie? Hindi kita uurungan. No kasta? Kaya't nakman na oray kasto iti kinataok? Di mat, idi pa'y nga ibagbagakan ka. Nga dapay abak mo apudpud no alalaki. Ha? Awan ka din ti plano magbalbaliw, bestie. Para kanyak. Oh my goodness! Ala, napasubo ak samatan. Tulungan kang agbalbaliw. Di kagdanag. Sigurado ka? Oray madanon tapay ti adong aldaw? Bulan kantawan? Mauray na? Oray aging gatong palbiag ko. Ha? Kasta kakapatag kanyak, Mandy. I love you. Oh, nakakakilig naman. I love you too, my bestie. I love you very much. Hoy, Mandy. Oh, apayakat katawaan na, Lilet. Kasano? Kat dandanisan ang maipinta tilangam. Diyak maawatan no maragsakan kay tinapasamak iti nagbaetan ta. Wano maararyak ka. O anya, di mo ko na nagbabawi ka anang ikalay sa kanya. Ibagamlaang taag paanaltan adagos. Che, anya nga anal nga ibagbagam? Sa anak nga umanugot, Lilet. Ha? Kalpasan ngayon kalay saka, kaya't mo nga agpaanalta. Saan ang mabalin? Mandy. Tapno ibagakan ka. Oray kasto iti kinataok. Diyak mailibak ti kinapudno
Kontento akiti mapaspasamak kadatay ta. Mandy, Ado atawa na nagbiyaga kas babae. Saan na mailibakkan ka nga dadagiti nakarelasyon ko. I never felt this satisfaction before. kasta akmat Mandy. Ididamo nga da inaklon ko ang nagaram kanyak. Narignak ti dakkel ak kinakurang ti relasyon mi. Ngam iti danam, kontento ak. Nang runa pa'y, taimparik nam kanyak tinalaos sa panagayat mo. Iso sa anak to apulos ngagbabawi anak ikalay sa kan ka, Mandy. Ket pulos asa anak ngagbabawi, anang ikalay sa ken kalilet. Gaputa ay ayatan ka. Ket mamati ak amay kagumaak abaliwan ti kinataok para ken ka. Ken para iti agbalin to abunga ti ayan ayat ta. Ikarikday ta, Lilet. Rabrabak laang ti amin manang Emmy. Ti panagkalay sa ami ka ni Mandy, nang rugi laang iti rabrabak, idi agpada kami anasakitan, kalpasan anakisina kami kadagiti karelasyon mi. Diyak pulos impagarup amat nagtirik nami iti tunggal maysa, kat tisigod a panagpin na tagmikas na singad nga aggayam, nagtinag iti napudno a panagayat, para iti tunggal maysa. Iti panagkalaysa kan panagdan namin kas agasawa, na panagnakak ti panagbaliw ni Mandy. Ininot a nabaliwan na ti panagsasauna kas babae, kan amin dagiti iwas na kas babae idi aggayam kami paylaeng, binaliwan na amin. Itamanang adan maysa nga anak mi, nga iso ti tagtagibyan dagiti dadakkel ko, taagpada kami kan ni Mandy nga adda trabaho na. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, mariknak nga ininot at tumibtibker ti panagpin na tagmi adwa. Banag apakaragsakan unay dagiti dadakkel ko, kastamoten dagiti naganak ni Mandy. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Lilet. Lilet, pagayam ko, nagmayat man ti love story yo ka ni Mandy. Mangipanaknak nga awan ti imposible itinagan ni Ayat. Tay ko na nga rudan, ni Ayat, kabailan na agiingan ti bantay, matong palaang tinapudno a kaipapanan na. Kankas iti pagsasao iti Tagalog, pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso nino man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Na isang sangayan ti pakasaritaan ti ayan ayatyo ka ni Mandy, asigod a best friend mo. Nga ita, katakunay-nay mumatan iti tong palbiag. Kablaawan kayo, kat ikararag ko ti mataginayon a kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman ak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunan.